እንደውም በዚህ አጋጣሚ አይ ግን የገዛው ለሴት ነው ለወንድ ነው? አይ ልቡ እንኳን አንቺ ጋር ነው ያለው፣ አታስቢ። ችግር የለውም። እኛ እዚህ እንድትገዢ ሁሉን ነገር እናመቻችልሻለን። ልክ እንዳልኩሽ ቅናሹንም ሁሉንም ነገር እናመቻችልሻለን። ግን ደግሞ እኔ እናንተ ብትታረቁም ደስ ይለኛል። ልክ እንዳልኩሽ በቃ ከሱቁ ጎን ለጎን እንደዚህ ከተያየን ምናልባት ለወደፊት ቤቱን ተሎ ጨርሱትና እኔ ብትታረቁ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛ ቀን ላልኩሽም እናንተ ብትታረቁ ላልኩሽም ቅናሽ ለመጠቀም ብትታረቂ ቆይ ቅናሹ ከሱ ጋር ካልታረቁኝ የለም እንዴ? ኖ ይሄ የድርጅቱ ቅናሽ አለ። ግን ደግሞ በእኔ ደግሞ ከዚህ በፊት የምማውቃችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ ፍቅራችሁ ያስቀና ነበርና ስትጣሉ ማየት ደስ አይልም። ስለዚህ እኔ በእኔ በኩል ግማሹን የሚሆነውን ላስፈቅድልሽ እችላለሁ ማለት ነው። እንዴት ነሽ ሱመያ? ስለደወልሽልኝ ደስ ብሎኛል። ቅድም ደውለሽ እኮ ሱመያ ስትይኝ አንቺ መሆንሽን አላወኩኝም ነበር። ስተኛ ወክኝ እንዴ? ስልክሽን እኮ እዛ ከሰይድ ጋር ቪዲዮ ሰርታችሁ ደውሉልኝ ምናምን ስትይ አይችኝ ያለንን ቅናሽ እና ያዘጋጀነውን ኤክስፖ የበለጠ በአካል ያው ለመረዳት ነው የመጣሁት። እንደውም እሱ እዚህ ኤክስፖ ልጅ ስገባው ከአንቺ ጋር ላስታርቀው መስሎት የድግሱን ሴሬሞኒ ሳይ ደንግጦ ነበር። ኦሮምኛ ቻናሉ ላይ ኒካ ልሰርልሽ ምናምን እያለሽ አይቼው ነበር። ሳይድ ሳይድ እና ድንኳኑ ምናምን ተጥሎ ሳየው አንቺም ደግሞ ሻሽ ኒካ ምን እንደሆነ አውቀሻል? ምንድን ነው ኒካ ማለት 80 እንደማለት ነው ወይ ደግሞ ቀለበት። አይ 80 መሰለኝ የሚገልጸው ቃል። አትቀልጂ የሆኑት እና አሁን እሱ እሺ እንዳልኩት ነው የሚቆጥረው ማለት ነው እኮ። ቅድም የቆንጆ ስምሽ ሊጠርስ ፈልጎ ነው አላልኩም? እኔ እኮ ደግሞ ኒካውን እሺ ስትይው ድንኳኑንም ሳይ ደንግጬ ነው የመጣሁት። አትስጊ ችግር የለውም። ድንኳኑ የተጣለው ለኛ ላዘጋጀነው ኤክስፖ ነው እንጂ ላንቺ አይደለም። አታስቢ። እኔ ትርጉሙ አልገባኝም እንጂ እንደዛ አለም ነበር ታውቂያለሽ። አይ ኧረ በቃ ችግር የለውም። አይ እሱ በቃ ቆንጆ ሴቶች ሳይ እኔ ካልሰርላችሁ እያለ ስለሚያሳድድ ጠርጥሬ ነበር። ለዛ ደግሞ አንቺ ታርቀሽ አይ ችግር ያለበት ሰው አያዝም። ይሄ ከሄደ ታስቢ። ግን እኔ እንደዛ መሆኑን አላወኩም እንኳን ይነገርሽኝ። ስለዚህ እና አሁን ስመጣ እንደውም አላለቀም ድግስ ምናምን አለ መሰለኝ ታች ኤክስፖ እያዘጋጀ ነው የምንገኘው። አንቺን ቅናሹን ሰምተሽ መሰለኝ። ስለዚህ እሱ ከሱ ላይ ሰምቼ ነው እና ይህ ነገር እውነት ነው በዛው ለማጣራት ፈልጌ ነው። አዎ እውነተኛ ነው። እዛ ላይ ያለውን ነገር ለአንቺም ተከታታዮች በዛው ለማሳወቅ አሁን ላይ ቅናሽ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። በዚህ ኤክስፖ ለ5 ቀን ነው የሚቆየው። ከ15% እስከ 25% የሚደርስ ቅናሽ አድርገናል። አሁን ለምሳሌ አንዱ ቤት እንደ ምሳሌ ብሰጥሽ የ15 ሚሊዮን ብር የነበረው ቤት ወደ 12 ሚሊዮን ተቀንሷል። በጣም አሪፍ ነው። አንድ ቤት ላይ ብቻ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ማለት እሱ ራሱ ሌላ ቤት የሚገዛ ነው ማለት ሙሉ በሙሉ አጠና አሁን ይሄ በት ያለባቸው አይመስልም ማለት ነው ሌላኛው ሚስቱ። ስለዚህ እዛ እነሱ ጋር ጎረቤት መሆን ስለ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛ ቀን ላልኩሽም እናንተ ብትታረቁ ብሎኛል። ቅድም ጥሩ ማለት ነው እኮ ቅድም ቆንጆ ስምሽ ሊጠርስ ፈልጎ ነው አላልኩም? እኔ እኮ ደግሞ ኒካውን እሺ ስትይው ድንኳኑንም ሳይ ደንግጬ ነው የመጣሁት። አትስጊ ስልክሽን እኮ እዛ ከሰይድ ጋር ቪዲዮ ሰርታችሁ ደውሉልኝ ምናምን ስትይ አይችኝ ያለንን ቅናሽ እና ያዘጋጀነውን ኤክስፖ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمر كفوني ورنا من تفرات كم جرت فيا كسني نجا كسني ججباتوي بجراتني بلام بوتي سميان كسن كنو جتي سيدون كلابتي تكاتي برابوتي ربي الله سميان جتشورا كسيدون والله أنا بفيت ولا وجنجراتو من أيام تقوم يجورا garuu argitanii waan isin jette garuu jettiin viidiyoo achi keessaan mana argisiisaa lakkoofsa argisiisaa siyaasaan waan isin jettu waan hin beeku hundi keessanuu beektanii gaa hin beektanii
Eh, Sumayyaanii Sa'iidoon akka inni dhala abbaa fedheyyuu fuudhee wajjin jiraatu hin feetu jechuudha. Sanuu biyya keessa jirti miti kanayyuu iyyuu biyya namaa jirti rakkatte malee jechuudha. Sanuyyuu gaafa hayyuu fuudhutu waan biyya jiraatte jechuudha. Salgi isaa hunda baxabbaxxeetti silaa siniin jedha. Kunoo jala deemte jechuudha. Innaa kaan ani isinirraan dubbadhu ani maqaa keessan hin dhahu maqaa koo hin dhahina minaamin jedhaan turre. Kunoo amma bakka Sa'iid dubbi jedhee bu'ee isin buute. Wayyaa rabbii kiyyaa. Kanaa mannaa jechuun dhugaa rabbii qaanyi hin qabu. Uumaa rakkoo hin qabu. Kanas aariit akkas na godhee yaa Sa'iidoo kiyyaa atillee na duukaa yoon jaa turte anatu si didee amma immoo anatu si barbaadaa jettee yoo bilbilteef jechuudha. Sa'iidoon nama hin teenyaa manni mana keetii jedhee ol galfatu jechuudha. Ammasiin namanni kunoo dhalaan inni nan fuudha jedhee itti karoorfatu dhayxeetuma jala dhayxee miila jalaa koftee deebiti. Miila jalaa koftee deebiti siin. Miila jalaa warrar gootee lafatti nayxee deebiti. Amma mucaa kana bira dhayxee gaa. Waa'ee Sa'iidoo fi Qalabatii achi keessatti dubbatteerti jechuudha. Dubbattee jirtidha. Balaan buute. Abbaan hiika isaa beektan immoo waan isin jedhaartu naa'imaa. Naa'imaa isin jedha. Maal qarar jedhaa isin immoo kun. Sumayyaanii Itoophiyaa keessa jiraatte innillee Itoophiyaa keessa jiraate jechuudha. Sa'iid fuuchuu miti jechuudha. Sichi immoo kun dhalaa tokko wajjin hojjetee naasofne dhorkuun deemtee taana laalaa dhugaa rabbii akka inni dhalaa tokko wajjinidha hojjeteetuma ittiin salaamataadhuma rabbii gaafatu eeyyamtuu isiniin jedhe. Argitanii biiroo Sa'iid gaafa duraa dhaqee keessa dubbeedha taa'ee Qalabatitti kaa'ate sana dhayxee kuna. Dhayxee kunoo achi guddatti teesse kaameeraa shakkalatte. Akkasitti gaafuma tarii mucattiin akka jaartii Sa'iidoo taate beektiree. Beekti moo hin beektu moo idoonna beekanii. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi Sa'iidoo wallaahi seechi. Rifeensatti irratti hafte sichi fuula taasisuuf deemti. Fuula rifeensatti taasisa irraa caafee dhumte miti fuula taasisuuf deemti siniin jedha dhugaa rabbii. Sumayyaanii kutattee hidhattee kaatetti jechuudha. Akkas siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo dhugaa rabbii warreen immoo waan jarri jedhaara nuyi kasaa beektanu. Jalatti naa barreessaa. Hundi keessanuu beektanii warra qubaan lakkaa'amu qofa warri afaan kana hin beekne. Jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu waan nama dhibu dhugaa rabbii. Akkamitti akkana jedheen wallaahi Sumayyaa jechuun kunoo wallaahi Sa'iidoon taayetu rabbi isaa kadhachuudha malee. Bakka viidiyoo kana yoo arge Sa'iidoon yaa rabbii kiyyaa Sumayyaa dhuma koon halaafisi na deebisi malee dubbiinii ani fuudhee haadha manaa biraa godhadhee jiraachuu hin danda'u jedhee sammuu isaatti of himuudha malee Sumayyaan kutattee hidhattee kaateetti siniin jedha.
Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu nagaa naaf turaa gahaa.